لسروی من جاري زدت الرادواستين جه هجا الدكتور شفيق إمام أغلو أكاديميسيان و جيوجوليست جه اسطنبول وردگرين دكتور شفيق قالك بخيرات يا كردستان 24 اف بو ملرزين چندین ساله بحث دکن کو اسطنبول چه ببیتن و اسطنبول جیر اف ببیتن حکومت دلنیایی ددت لی کسین وقت الشرازان جینا هجداری ددن کی جان راسته گلو والله چتی سرم لیمت چتی ام دزانن ام گل شیروت کن ام بجن اف ترساهانی که هیا یعنی جبو وینا که گرک مروف پیوندی خود بگیری یعنی مروف لگوری و حاضر بی بس اف حاضری هانی که دولت بچکی بکمایی دچن اره حاضرین نادکن تشناد آماده دکن بس نلگوری دلیمه یعنی ام هیبید کن گو بچکی زودتر او من بری گو ارتجا مزن چه ببی بله دکتور اگر با پی پیش بین یکان بیت ام بو ملرزه یعنی لانی کم 2,500,000 کس لإستانبول دخات مترسیوا دەکرێت چی بکرێت بۆ ئەوەی زیانەکان کەمتر بن یعنی ڕاستە ناتوانرێت پێش لە بۆ مەلەرزە بگیرێت بەڵام حکوومەتی تورکیا توانێت چی بکات بۆ ئەوەی زیانەکان کەمتر بن ji bo ku ziyan kêmtir bibin gereke avayî ku kevin hemî bên nûkirin ji ber ku zêde skakê İstanbolê zêde tengin û ew jî wextê ku ew li cihekî li serê wan nake avayiyek hilweşê li cihna heye îmkan çê nabe ku di wê skakê de di wê cihî de bigihînewa avayiyê dî ji ber wî qasî û zehf avayiyê hinek semtê hinek herêmê İstanbolê jî zehf kevinin ji ber wî qasî nûkirinek zû jê re lazim e باشە ئەو هۆشداریان دکتۆر شەفیق gereke ji bo nûkirina avaya dewlet lezê bike yani ئەو هۆشداریان ئانها ji bo ستانبولê tênedan pêş ertejên meha duya ev sal li 10 parêzgehên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê heman hûşdarî ji wan deran jî dihatine dan lê dewlet dezvala tiştek nekir مدید زیادتر جه 50,000 انسانان جان خدا و به میلیونان انسانان حتی روزه افریقایی در بدرن بوچی دولت ملی خوناده تا بروی باره هنه صدم چه نگلو یعنی مثلا آبوریه یان جی مجاره کدیه بچک آبوریه جی بچک جی آبوریه بس وقتی گو ارتجک چید بید وقتی کی نزدیک تیج بیل کرن پیشتی گو آوایی یه هلوشایی دهلدن و جبیرات کن یعنی آنجی زیده گوه خوناد میده حتی وقتی ارتش چه بو ویچاخی بالاوی تکشان بالا انسان تکشاندن پشتی چندکی تدیجار کردی هاتش بیر کرن و جبروی قاسیجی گره که وینا که دولت وینا که دلال بین بکی پروگرام کی گو زوزو بیچه کرن وکه هنک ماموسته میدی وکه ناجی گرور پروفسور ناجی گرور و هنک حواله میدی جی ام دویژن گرکه باخانlık هم جردن چه یعنی وزارت که او که چه بیچه کرن وزارت که لیکولین اف ارتجا و آفات سرشتی بین بیچکرین و اول سر آوایال سر هر تشتی دلال بسکنی د نزدیکی 20 ساله ده احتمال هست گو هر جهه ترکیه هر جهه آنادوله و ولات همیشه آوایی گوری ارتجا نه دلال بن نه درست بن مرفت کاری وانا که درست بکی. بله. دکتر با پی جناب جیوجولیستی یعنی دمیز و پرسیاره بکم بۆچی لە تورکیا هێندە مەترسی بوو مەلەرزە هەیە لە ڕووی زانستیەوە ئەمە چۆنە؟ یعنی ڤیگا وەختێک و ئارتاش چێت بێ ترس هەیە پشتی چەندێکی ئەو ترس ئێدی یعنی حتا ئارتاش چێنە بێ زوو تێژ بیراکردن لە 1939 40,000 ئینسان لە ئەرزینجانی ژیانە خۆش دەستان دوی وەختی دە پچێکیش بۆ ئارتاژە هەنێک ئامادە چێ بوون
جعلی دولتی ده بس نزیک ده یعنی پیشتی چند ساله هاتش بیلکرین حتی اف ارتجا هری مزنی نزیکی استانبول یا ازمیت چیبو گونا که 1909 نهاده بله ویش اخی دولت دید گو یعنی افتشتکی یعنی مهمه زحف گرینگه سر وینا که هنا که زاگون او که نو دراندن بس اونا که جی تیره ناکش بگو دراندنا وازا گونه نت بسه گره که او زاگون براستی بین جی وقتی مروف تشتک آنی دانی گره که مروف لی بردوام بکه و وینا که زوزو پیک بینی باشه پیک آنین حتی نها جعالی گو ام دبینن چکی کم تیچه باشه دکتور شفیق هند زانن پارتیان اپوزیسیون گلک دنگ خو بلند کن در حق و ارتجا پیش بینی آنجی چاوره کریا ام دبیجن لستانبول هون وکا شارزاد وی واریدا پیش بینی هواج بو و ارتجا مازنه فوای سال نوتال استانبول کنگیه گلو شبو وینا که حتی نهاد جهان ده ام نکارن بیشن گو اب ارتجاهانه که و فلان چاقی چل بی بله يعني او نمكي ام جسود ام لبندا وينا كنغو ام بيجن اف ارتش او صالي جو بريودا وانا كي كيفن لغوري وينا كي غريكا وا صالا تشيبو بانه بس برغو تشينا بي يعني انرجياوي زياده ترد بي جبريو خاصي ام نكارم بيجن فلان روجي تشيب بي بس وقت جو تشيب بي حفظ بيلا دو حتى حفظ بيلا شش احتمال هي جو تشيب بي لغوري شكستنا و قلش عرضی درێژایە واناکێ ئەمڕۆت کارێ بێژی بەڵێ دکتۆر لە دوای بوومەلەرزەکانی شەشی شوبات ینی دەکرێت بڵین هێڵە لێکترازاوەکانی زەوی لە تورکیا ینی گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە ئێستا دەکرێت بڵین کە مەترسیەکانی ڕوودانی بوومەلەرزە لە تورکیا زیادی کردویان کەم بوونەتەوە مدلال لفام نەکرد سۆرانی ئەما بچێکی Ez bêjim bi Kurtî îman hevkaram dipirse dibêje piştî wan ertejên mezinên ku meha dû ya ev sal Bakurê Kurdistanê Tirkiye çêbûne ji sedema ji hevcudabûna xaneyan jî erdê metirsiyên zêdetir lê ser ertejên mezintirên hev awa lê Tirkiye Bakurê Kurdistanê dirûst nake ez bawerim wisa bû yani ام وینا که دبینن گو اف ارتجا های گو مزن چیبو هناك اف ارتجا مثلا دوی مها داوی داهی نزدیکی 3000 ارتج چیبون و مها داوی ده جوانا که ایگو پیلا وانا که زیده چارا نزدیکی 23 ارتج چیبون yani جبری خاصی افضل ولاتك ارتهشه ودائم فيناك اوكتكن فيناك انسان يعني هم ولاتي فيناك تزانن جبو فيناك جي بترسن بس ام فيناك تبجنا واره gerek ev tiştê haneke bêne kirin û erdhejî nêj bîr kirin. Ji bo vênake jî mirovê çi bike, mirovê avayê xwe durust bike. باشه tenê dirûstkirina avahiyan bes e ji bo vê erteja bihêza cenabê hewa jê behs dike ava ku pêşbîniya li Stenbolê çê bibe. Ji ber ku me dît li navçeyên ertejê avahî hebûn tiştek pê nehatibû li tenişta wê temam herifî bûn. Yani tenê avahiyên zêde nebilind, avahiyên mikum dikare xwe li ber bigire? Avahiyê zêde nebilind و بس نه اوای یقتی وقتی نه دلال به چکرین جه حسنه ونا که بید زین یعنی حسنه ونا که براسینه دانین چیمنتا ونا که خرجا ونا که دلال نه دانین چه نبی خپل بر ارتج نگری بس وقتی گو دلال به چکرین لگوری ارتجی گو اوای به چکرین وی چاقی چتر اوکتبی yani وی چاقی اوای خلبر ارتج دكتور شفيق براستيج اسطنبول قالك دهتا مراق كرن يعني اگر هاتو اف ارتجر چيبا لغوري زانيارين هوا پیشبينين هوا شارازايان لآلية آسيا ده چيبا يان اوروبا حدا كودري بچه و ممکنه ضرر و زيانين وي حتا كيفا بن يعني جي بگهنه چند کسان و چند ضرر و زيانين مادي چيبن جبلي جاني يعني تبار که زيده مليون انسان احتمال هي جو ضرر کی مزن ببینی بله
يعني جبرجو نزيكي 18 مليون انسان دشين اسطنبول ده ونت هني اسطنبول جي وقت جو ارتجا مازن شب اسطنبول و بازار نزيكي وناكي حمي وبكونا بن باندورا وناكي ده جبو وناكي اغلبه جي جهه جو نشكستي نها ام دبينن جو نزيكي علي اوروبا زحتر بن باندورا وده بله يعني دكتور جو شفيق تمام اگه تشتكي دنتنا بقالك سباسيا هوات كم هجا دكتور شفيق امام غلو سپاس جيولوجيست جيولوجيست سپاس هرب خلد دکن گالک سپاس بوتا استانبول زانیاری دان لسر ارتجا کو خودنه که اگر هاتو لاستانبول چه ببا و بگشتی ضرر و زیان نوی او دبیجیتن زیادتر و باندورا خو لسر هلا اوروپا با لاستانبول